Vanda. Sekukho inkinga endiveleleyo. Problem yekuri kwenza kala yini futhi? Lo mfana ndimbulela. Ha? Ugarden boy. Wobulalile umuntu wenzile mamedala. Ngoku isenkingeni enkulu. Andiyazi mandiphume njani. Wabona solution kuti kwafanela kuti nkukhu ijire makanda wayo. Wafanela kuti nkukhu ijire makanda ayo. Hayi Banda, ndizawudlanja namaqanda wami. Akuna enye problem, akuna enye solution. Wafanela kuti nkukhu ijire makanda ayo. Yakujengera, yakuchunguluka. No solution, kwafanela kuti nkukhu ijire makanda wayo. Hayi man, Banda. Wakurumire bati bakuru bakazarire kuti nkukhu ijire kanjani makanda wayo. Ayiko enye problem wena nkukhu ijire makanda wayo. Because waulalile muntu wenzile mamedala. Kuku aije makanda wayo. That's it. Hayi man. Angiyizwa lento lena, ndiyiva lento ithethayo. Anithi unaye muntu ane wamufazana? Ndinaye. Yebo, kunjalo. Mani chazile kuti nkukhu yafanele kuja makanda wayo kuti wafanele kulala naye. That's it. Ndilala nomntanami. Ma wafuna kuti ma solution asoluveke ulalile ne mutona wako. Ayiko inye into ungayenzile futhi. Walalile ne mutoni wako. That's it. Wafuna kusoluva ma problem wako. Lalile naye mutoni wako mufazane lo. No other way. Wafanile kuti ulalile naye. Nikurumire ne bakuru bonkera bangiterire kuti wana wafanile kulalile naye kupera. Ayiko enye problem na yenzi wala. Ayiko solution. Walalile ne mutana wako. Aniti kuone muntu wana mufazane. Banda ndinaye. Yenze kanjaro. Ufarire mesho ne mukonzo yonkinto wa yenzile kanjaro. Niyazile kuti sono kuti wafanile kuti ulalile ne mutono wako emufazane.